Assalamu alaikum. Урматтуу биздин YouTube каналынын катталуучулары. Амансыңарбы? Туугандар, бүгүн 5-июл 2020-жылы Базар Коргон жылкы базарындабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, видеого лайк басып, досторунуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Туугандар, азыркы учурда Базар Коргон мал базарында негизи маскасы жок базарга киргизбей жатат. Кайрадан карантин башталды, аны байкап билип кетебиз. Аны эмесе мен жумушты баштайын. Биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эмне себептен элдер азыркы учурда мал базарга маска менен киришип атат, ошону бир айтып кетесиз? Азыр радио, телевизор, жаңылыктарды көргөндүн баардыгы эле туура түшүнүп керек. Мына азыр мына коронавирус деген балакат көбөйүп атат. Ошо элдин ден соолугу үчүн, мамлекеттин тынччылыгы үчүн аз да болсо таасир этесин деп ошо маска тактырып атабыз. Ошол себептен маска менен киргизип атасыңар, э? Ошол себептен мал базарына адамдар көбөйгөн жерлерге, топтолгон жерлерге баардыгы маска менен кирип атат. Макул, рахмат. Элдин ден соолугун ойлогон. Мен атым Кыдырбаев Тайырбек, райондук ветеринардык борбордо иштейм. Вет инспектормун. Ошон үчүн ушу базарга биз дагы киришип атабыз. Ушул тайды 45 миң сом сурап атыптыр акчасын. Эркек тай. Ушул эле жанындагы кичинекей улунга 30 миң сом сурап атыптыр. Туугандар, ушул эко 62 миң сом болуптур. 31 миң сомдон болуптур. 31 миң сомдон. Эко 62 миң сом болуптур. Кунан, туугандар, жашы кунан экен. Акчасы 52 миң сом сурап атыптыр. Ака, пародасы кандай экен ака бунун? Өзүнүн эле аттардан бага? Карабайыр. 52 миң сом сурап атыптыр. Ака, базар багылыштуу элекпи? Канча беришти? 52 миң сом бериштиби? Сиз өзүңүз 52 миң сом болосуз. 52 миң сом берди, мен 80. 80 миң сом сурап атыптыр, туугандар, кечиресиңер. 52 миң сомго багылыптыр, бирок бербептир агабыз. 80 миң сом сурап атыптыр. Жашы кунан. Туугандар, жашы пышты экен. 50 миң сомго соода болуп атат ошо. 50 миң сомго берип берет. Туугандар, жашы жаңасы экен. 80 миң сомго бербептир. 100 миң сом сурап атыптыр. Улагы бар досун? Улагы бар дейт. Кайсыл жердин аты бул? Карачанын? Телефон номерлер айтабызбы досум? Клиенттер болсо менден көргөндөр салат да. Жаккандар болсо. Боло берет кандай болсо. 504 менен 97 13 12. 97 12 12. 504 менен 97 12 12. Жашы жаңасы экен. 80 миң сомго бербептир. Ушул кунанды 55 миң сомдо алыптыр, туугандар. Туугандар, ушул 5 кунанды 45 миң сомдон топтур, 5-өн. 1 2 3 4 5-инчиси бул жакта. Эркек кунандар. Жок, 5-инчиси арка жакта экен. Кечиресиңер. Көрүнбөй калыптыр бул жакта турган үчүн. Ушул 5-өнү 45 миң сомдон топтур.
Туғандар ошол аттын жашын биле албадык, бирок 74 000 сомго алынып тур. 74 000 сом. Туғандар ошол кыштыны 75 000 сом сурап. Hazır 70 000 soma bağlı oldu. Jaşı pişti gen. Asasın 100 000 som surattır. Kadoylor qanday ekan, brat? Sondu. Jaşı жаңасы 73 000 som alındı hazır ile. 73 000 som alınmış o. Uşul urgaç eşekti 5 000 som suraptır. Bul janında ele bir erkek eşek. Bul dagı 5 000 som. Uşul erkek eşekti 15 000 som doğuptır. 9 000 somga berbeptir. Şu yeni bola eşekti 10 000 som doğuptır. Balası urgaç eкен. Qaysi xabarda? Uşul erkek eşekti 6 000 som doğuptır. Uşu qo'chqorlardı, qo'zi qo'chqorlardı 7,5 mingden doğuptır. Optum 6,5 mingden eкен. Damasına 7,5 mingden doğuptır. Qo'zi qo'chqorlar. Şu qo'zi qo'chqorlar 6250 somdan bo'lib turdi tuğanlar. 6250 somdan. Qo'y bozor o'ta qimmat negisi bugun. Qo'zi qo'chqorlar 6250 som. Uşu qo'zi qo'chqordu 5700 somga berib turabыз. 7,5 mingden oldu abi. Ben gözümde el orada lan. Oha. Şu kozlarda 7,5 mingden oldu. Kozu qo'chqorlar. Ama 5700 somga berib tur, kishini qo'shsa berem deydi. Qo'shib işte alib qo'y. Tuğanlar şu qo'zi qo'chqorlar 7000 somdan doğuptır. Negisi bugün bazar abdan qimmat. Karantinga qarata qimmat qilib solishdi, bilbeysiz anisin. Biroq shu qo'zi qo'chqorlarni 7000 somdan doğuptır. Şu qo'chqorlarni, ikki tish qo'chqorlarni 23 000 somdan doğuptır. Kuyruqları da son pardon kuyruqları yaxşı. 23 000 somdan dediniz bak ha? 23 000 som. Şu iki kişineki qo'zini 6 000 somga olib turabız. Qo'chqorgan, qo'zi qo'chqorlar. Şu qo'ydu 11 000 kemi var deydi, 9 000 kemi var deydi. 10 000 kemi var deydi. Buradan bana gerek mi? Qo'zi qo'chqorlarni 8,5 mingden berendi. Kurvallık hem yerine işletken veremem. 5,5 mingden berendi. Hacı bualar Alganlarını 8,5 mingden berendi. men payda qilmayman, birovniki u. Juda mazal bitasi olaveradi. Şu qo'zi qo'chqorlar 7000 somdan doğuptır. 7000 somdan kemi var deydi. Qo'zi qo'chqorlar. Uşul kişineki ulaqlar 1600'den alınıptır.
600'den bo'ldi do'stlar. Sizlar qancha oldinglar endi ovan? Qancha oldinglar? 6000 so'm olib turishadi. Bular 1600 dan, bu 6000 so'm. Negiz туғандар ушундайдан Кудай сактасын. Жаңы эле агабыз 4000 сом алган экен ушул козуну. Ушул жерде союп салды. Туғандар, андыктан көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыз. Видеого лайктан басыңыз. Комментарий калтырып, видеону досторыңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат.